So first of all, I'd like to express my highest honor and respect for the RIB and all the hard workers who work for this company. This is amazing. I've never expected this kind of experience, like arriving here with a huge amount of money, lost it pretty much straight after when I landed. And then these detectives and these gentlemen, they just pretty much they were not only able to solve the crime in a few days, but they were able to recover the serious amount of my losses. So this is amazing. I'm so grateful for the Rwanda Investigation Bureau and every detective who put the hard work and the day and night they just worked for our case. So I just want to say thank you from the bottom of my heart. Uyu mugabo yari yaje ari umushoramari, aje gushora imari muri mining, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hanyuma we nk'umuntu w'umushoramari yari yazanye amafaranga, hanyuma arayibwa. Abantu bari baramwenteresheje malheureusement baza kumwiba, babonye ko afite amafaranga barayamwiba. Hanyuma mu buryo bw'iterabwoba, mu buryo ibyo twita kiboko, we rero ahitamo gukiza ubuzima bwe. Hanyuma barayatwara. Amaze kuyatwara, we icyo yaje yahise abwira RIB turakurikirana, amafaranga arafatwa. Muri aya mafaranga mubona yafashwe harimo amayero ibihumbi 324, 650, amadolari 344, 700, ndetse hari n'amanyarwanda miliyoni 37 n'amafaranga 421, byose hamwe bigera muri miliyoni 771, miliyoni 771 n'ibihumbi 700. Aya ni amafaranga yagarutse muri miliyoni y'amadolari yari yibwe, ariyo miliyari y'amanyarwanda yari yibwe. Ni igikorwa cyakozwe mu kugaruza amafaranga ku bufatanye bwa polisi y'igihugu na RIB ndetse n'abaturage kugira ngo aya mafaranga agaruzwe. Tukaba dushima n'ubwo bufatanye bw'abaturage, dusaba abantu kugumya kuduha amakuru, kugumya muri ubufatanye nk'uburyo babugaragaje, ndetse tunihanangiriza abo bantu bose bakeka ko bashobora kwiba amafaranga y'abantu bakagenda bakayaheza. Inzego za leta zishinzwe kubahiriza itegeko, ubushobozi zirabufite, ububasha ndetse n'ubufatanye n'abaturage. Ikindi, muri iki gikorwa hafashwemo abantu babiri b'ingenzi mu bari bayoboye iki gikorwa. Harimo uwitwa Bamuteze Vedast Yves, akaba ari we wari uyoboye igikorwa. Mureke Idris Debi akaba yarafatanyije nawe, ndetse hakaba hari n'abandi bagishakishwa kuko babikoze ari abantu 6. Muhirwa Idi Christian, Maniraguha François, Ntakirutimana Michel, Udasingwa François, abo ni abagishakishwa. Ariko muri aba bantu nabo harimo ibyitso byabo aho bagiye babika ayo mafaranga. Mu byitso rero harimo uwo bita Maître Bimenyimana Binego Emmanuel, akaba ari umuavoka. Harimo Ntirenganya Innocent, harimo Ingabire Jean Marie, harimo Umutesi Jeanne d'Arc, Sibomana Emmanuel, Kayisire Mireille, Ndayisenga Saidat n'abandi. Abo bose ni ibyitso, ndetse iperereza rirakomeje kugira ngo nari amafaranga yandi asigaye azagaruzwe, azasubizwe nyirayo, n'abo bandi bazafatwe.